Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Buni sızık turadi, qizil sızık. Suzaqdagi sentrdagi ariqning ustundagi do'konlar bardigi sinosga tushdi. Bugun 18-sentyabr. Mana suratga tushib olinglar. Suratga tushib olinglar. Buni do'kondagi barda ketayotgan 1 metr, 1,5 metr ariqning ustundagilar barda ketayotgan, jilatgan ariqda. Do'stlar, жаңылық, мына 120 жазып қойып тұр мына yerге. 130. Бардығы кеңейіп, мына центр, достар, бұл жер площадьтың алды. Башқа аянттың алдындауыз. Мына өлчіп отады. Өкіметтегілер келіп. Бардығы комиссия. Бардығы жылаткен ушул жерден, достор. Сынос. Каяққа чейин сынос болот билбейм. Бирокчу мына жерлер сынос болот экен. Жерлер сынос болот экен. Мына жактары кандай болот билбейм. Ичкерде экен го. Центр иле 2 күндүн ичинде курулуш башталат бул жерлерде, достор. Анча-мынча апчып кете турган нерселериң болсо, баарыңарды апчып кеткиле. Мына жол куруучулар өлчөп жатышат бардыгы жолду. Мадмарата билесиңер, Мадмаратанын 2 устуну кетет экен. Мына барды кесилип, Бишкектен келип, бар жол куруучулар кесип атат. Мына жер тосулду. 18-сентябрь бүгүн 2024-жыл чоң курулуш башталды центрде. Мына Сузактын центри. Жаңылыктар, свежий. Достор, билгебиз сиздер менен. Күзөткөндү улантабыз. Мадмарата.